Ankole Farmers and Traders Sacco itaji erya Nyakera bakwatireho irwaro erya Nyakera Health Center ya Kashatu omwishaza erya Ruhama East District eyantungamo n'ekitanda cy'abakazi okuzarraho bariyo nibagaruza bakastoma babo obwo barikwetebekanisiza okujaguza emyaka 25 eyibasya omubuhereza obwabikoguze bweno mukujaguza emyaka 25 turebere ngo ekitwa kubasa courage community yito yiturumu no kugaruza abantu kandi mukugaruza abantu abo tagetingira abakazi of course omukazi nuwo muzire wihanga wakwata mukazi no wakwata ihanga riyo ekitande cyo kitwahereze cyo kuzariraho za kuyamba abantu bona tikiro cyo kugira ngo no wa ankore no tarwa ankore bumuntu wena nakuganyirwamo mbere nyoni insima ntine bugarukiro nebinde bitongore bikorera umuriro Ruhama East ibikorera muri ntungamo ibikorera myanya yona ibishemeye kuba nibitoreza Ankole Farmers and Traders Sacco kugira ngo abantu waba no bakoreramo niwo hurire bakwasire irwaro erya Nyakera Health Center ya Kashatu nehereza bujanjabi abantu barukorenga omutwaro gumwe kenda rukaganshanje na batano kurwo magombora nkaruhama hamwe na ngoma Nyakera ine kitande kitubetwineho kunga kandi ekitande kibatwongera nkiza kutuyamba munonga ahabo kuba hino bwo kushanga twine abakazi abarengero muri yomwe bakuzara so icyo nkimanyisa ngo hati ntukuba ntubasa kwatendinga abacyara bingiho umurundo nugwe gumwe ubase kutunga obuhereza obwo mutindo batushomesaho batwegesa okubika na no kwigura tora mutwaro gumwe na kanana okigura wandaroni bakagikwereza abebembezi abanyakera Town Council basimire sako ya Ankole Farmers and Traders ahabwo kubijuka leadership ya Nyakera Town Council yenda kubamanyisa Ankole Farmers and Traders Sacco to pledge yitu no kusaba supportinga aho kikwetagisa at all times abantu abandi bende sente tabashuma n'abantu barungi konka hina bakuzuronda omumagezi mingi ago kubagarengere aha basako mbweno loans officer kubara kuretere kibanja ngu it is a security orebe ngo wa making sure ngo chairman si wali yakutera ho stamp itaji erya Ankole Farmers omuri Nyakera rakatandika omukwezi kwa mushanju omwaka ogu nekigendererwa ekyo kuhisya abantu obuhereza obwabikoguze amakuru aga gasha kwa Christopher ahimbisibwe ahabwa TV West.